Ошондой эле пайгамбарыбыз алейхиссалам 6 түрдүү адамды каргыш деген адамдардын катарына кошот. Айтат мисалы үчүн ситтатун лаантухум ва лаанахумуллах ва куллу набийин мужабун дейт. 6 түрдүү адам бар дейт. Аларга мен каргыш айттым дейт. Жана Кудай Таалам каргыш айтты дейт. Пайгамбардын лаанаты, пайгамбардын каргышы бар, жана Кудайдын өзүнүн лаанат, Кудайдын өзүнүн наалат каргышы бар. Ва куллу набийин мужабун, жана ар бир пайгамбардын урматтуу бир туугандар эмне дуасы кабыл болот. Бул деген сөз пайгамбар лаанат айткан болсо, анын дуасы өз түрдө кабыл болот деген сөз. Ва куллу набийин мужабун. Биринчиси az-zaidu fi kitabillahi azza wa jalla. Kur'an-ı Kerim'ge aşça koşup koygan nerse, Kur'an'da yok nerseni bar dep, bar nerseni yok dep, oşol Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerge başka bir nerseni koşup koygan adamga Allah Taala'nın jana paygambardın kargışı olur. Vel mukazzib bi kadarillahi azza ve jalla. Kudayдын taqdırını жалганга çıgargan adamga Allah'tın kargışı olur, paygambardın kargışı olur. Vel mustahillu hurmatallah. Kuday Taalam aram dep aytkan nerseni, şariat tıygan nerseni oşol halalga çıgargan bola beret degen adamga dagı Kudayдын jana paygambardın kargışı bolup vel mustahillu min itrati ma harramallah. Oşondoy ele menin uruk tukumumdan deyt. Allah aram kılıp koygan nerselerdi adal dep ayvir kılıp sökkönдөр. Bular oşol janagı Hazreti Fatime nebizden taragan paygambardын tukumdарын alar jaman anday mınday dep aytkan adamlar, urmatlı bir tuğanım. Paygambardın tukumlarına bir şek keltirip eşimiz gerek. Alardın İslam dininde жүрүп Müslüman bolgondorunun bardığın süyü bizim imanımızdan bol esepteret. Vattariku ve sünne, oşondoy ele sünnet taştagan adam dedi. Egerde kimdir böyle sünnet kamal kılbay, sünnet taştay turgan bolsa, anda oşol adamga dagı paygambardın kargışı olup, jana Allah Taala'nın kargışı olur eken, bardık paygambarların duası, urmatlı bir tuğandar, mustajab, kabul bol oturgan dua ol eseptelet. Demek buna uşul mesele, birinci mesele paygambardın sünnetin karmanууга urmatlı bir tuğandar hareket kılışыбыз gerek. Göynök giygende, giyim giygende, baldarga tarbiya bergende, ayaldar güyölөр menен mamile bolgondo, allarga kanday misal үчүн jardam beriş kerek, jana başka güyölөр ayaldары менен маселеде misal үчүn үй бүлөдө деген сөздө атене балдары менен, балдар атенелери менен, коңшу колоңдор менен айтор бардык маселеде сүннөт кандай ушул маселеде деп окуп изилде окуп сүннөт камал кыла турган болсок, мына ушул нерсе бизди Кудайга жакын кыла турган амалдардын катарына кошулат экен.